Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye muri Congo. Amakuru amaze kumenyekana aremeza ko mu mirwano ikomeye cyane yabaye kuri rigenekerezo rya 21 ikabera mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Abasirikare b'u Burundi barenga 140 bitabye Imana. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi barenga 140 bitabye Imana mu mirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abasirikare bashyigikiye FARDC n'inyeshyamba za M23. Ku ruhande rwa FARDC abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo babyutse barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Fizi. FARDC yanakoresheje indege z'intambara mu kurasa mu gace ka Minembwe. Amakuru akemeza yuko habaye ukurasana gukomeye cyane ubwo abarwanyi batwirwaneho bafatanije na M23 bageragezaga gusubiza inyuma ibitero bya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko muri kano kanya inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bamaze kwegukana intsinzi ikomeye. Bamaze kwirukana FARDC n'abarundi mu gace ka Minembwe. Amakuru aremeza yuko abasirikare ba FARDC barenga 200 bitabye Imana. Abarundi barenga 140 nabo basize agatwe kabo ku rubuga rw'imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu abasirikare ba Congo bari kumwe n'abarundi ndetse n'abamayimayi bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Ibindi bitero bikomeye cyane kandi byagaragaye muri teritwari za Mwenga. Amakuru akavuga yuko agace ka Itombwe urwamo rw'amabombe rwari rurimo kumvikana. FARDC abarundi ndetse n'abamayimayi bari batangije ibitero bikomeye byari bigamije kwigarurira ikibuga cy'indege cya Minembwe. Amakuru aremeza yuko abarwanyi batwirwaneho bafatanije na M23 bahanganye n'ibitero by'abarundi. Kugeza ubu ngubu igitigiri cy'abanyagihugu bitabye Imana kimaze kugera ku banyagihugu barenga 27 nk'uko amasoko yacu mu Minembwe arimo kubyemeza. Indege z'intambara za FARDC zabyutse zimisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara, za drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 zose zabyutse zirimo kurasa mu gace ka Minembwe. Abanyagihugu baravuga ko babyutse urwamo rw'amabombe ruri ku miryango yabo. Abanyagihugu baravuga ko ibintu byiriwe ari bibi cyane mu gace ka Minembwe ndetse benshi bakaba bataye izabo. Ibyabaye hariya muri kariya gace ngo birerekana yuko ubutegetsi bwa Congo burimo gukora ubwicanyi ndetse ko FARDC n'abarundi barimo gukorera genocide abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane rero yabereye mu gace ka Minembwe muri Fizi, amakuru ya nyuma amaze kongeraho aremeza yuko M23 na twirwaneho bamaze kwegukana intsinzi ikomeye cyane muri iyi mirwano. Abasirikare b'u Burundi barenga 140 bitabye Imana. Ibiziga byabo birimo kugaragara irya nino ku rubuga rw'imirwano.
hari za video ziteye ubwoba zirimo kwerekana abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano, bamwe bacitse amaguru abandi bacitse imitwe. Biragaragara yuko aba basirikare bapfuye bambaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bamwe basanganywe amakarita y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse za nimero zabo zibaranga mu gisirikare cy'u Burundi ziriko ziragaragara. Ni amavideo ateye ubwoba y'ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Ku rundi ruhande kandi ibiziga byinshi by'abasirikare ba Congo birimo kugaragara hariya mu gace ka Minembwe. Za video ziteye ubwoba zirimo gufatwa n'abanyagihugu ndetse n'abarwanyi batwirwaneho zirimo gukwiragizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Abasirikare ba Congo bapfuye harimo umwe mu basirikare afite ipeta rya majoro, ndetse amakuru akemeza yuko yapfanye n'abasirikare benshi. Ibitigiri by'abasirikare ba Congo bapfuye bimaze kugera ku basirikare barenga 200. Amakuru akemeza yuko abandi benshi cyane bakomeretse ubwo M23 yari irimo kubirukankana ibakubita umugenda. Muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Minembwe, M23 na twirwaneho bamaze kwegukana intsinzi. Nyuma y'intsinzi ya M23 na twirwaneho, ubu ngubu ibombora rikomeye mu gisirikare cya Congo ririmo guca ibintu. Abategetsi muri Congo ndetse n'abasirikare bakomeye yemwe n'abanyagihugu batangiye kuvuga yuko General Masunzu Pacifique yaba ari umugambanyi, ndetse yuko kuva yagera ku rugamba nta ntsinzi n'imwe yari yegukana imbere y'abarwanyi ba General Makenga. Abasirikare ba Congo, abategetsi bakomeye barimo abadepite barimo Justin Bitakwira akomoka muri Uvira baravuga yuko General Masunzu ari umugambanyi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 21 Justin Bitakwira, umudepite wabaswe n'urwango rwinshi cyane ku bwoko bw'abatutsi, yagaragaye mu gace ka Uvira arimo kuganira n'abaturage ndetse arimo guhamagarira abazarendo gukomeza kugira resistance, gukomeza gukaza umutsi ndetse bakangira M23 kwinjira mu gace ka Uvira. Mu magambo akomeye cyane yatangajwe na Justin Bitakwira, umudepite watorewe muri Uvira, yavuze yuko General Masunzu birimo kugaragara yuko urugamba rwamunaniye. Justin Bitakwira rero akavuga yuko General Masunzu n'ubundi ngo ari umunyamurenge, ndetse ngo kuba ari umunyamurenge yaba arimo kugambanira FARDC. Ngo ntabwo byumvikana ingene General Masunzu amaze igihe arongoye imirwano ariko akaba ataregukana intsinzi n'imwe ku rubuga rw'imirwano. Ubwo General Masunzu yageraga mu buseruko bwa Congo yari yijeje yuko agiye gukubita M23 ndetse akayirukana mu bice yigaruriye. General Pacifique Masunzu ni uwo mu bwoko bw'abanyamurenge ariko akorana na FARDC mu kwica abanyamurenge. Amakuru rero akavuga yuko General Masunzu ubutegetsi bwa Congo bwatangiye kumureba nabi, ngo ntabwo arimo gukora ibishoboka byose ngo yegukane intsinzi. None dore uyu munsi abanyamurenge bakubise FARDC barayirukankana. Ngo ni ibintu rero biteye isoni cyane ku butegetsi bwa Congo, ndetse Kisekedi n'abajenerali biwe ngo barabona yuko General Masunzu byamunaniye rwose gutsinda inyeshyamba za M23. Abadepite, abajenerali ndetse n'abategetsi bakomeye muri Congo batangiye kwikoma General Masunzu bavuga ko yaba ari umugambanyi urimo gukorana na bene wabo mu ibanga rikomeye cyane. Justin Bitakwira ukunze gutangaza amagambo y'urwango ku bantu bo mu bwoko bw'abatutsi yongeye kwibasira General Masunzu avuga yuko nta gushidikanya Masunzu yaba ari umugambanyi. Uyu munsi kandi Justin Bitakwira yahamagariye abazarendo bo mu gace ka Uvira ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo gukaza umutsi maze bagatangiza ibitero bikomeye bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Justin Bitakwira yavuze yuko abantu bose bo mu bwoko bw'abatutsi bagomba kugirirwa nabi, ndetse Justin Bitakwira yongeye gutangaza amagambo y'urwango aho yavuze yuko abatutsi aribo barimo guteza ibibazo muri Congo.
Aya ni amagambo amaze iminsi atangazwa na Bitakwira, yongeye kuyasubiramo ubwo yari ari mu gace ka Uvira, ndetse yongeye kwerekana ko ibibazo biri muri Congo barimo kubiterwa n'abo mu bwoko bw'Abatutsi. Justin Bitakwira rero yongeye gusaba abazarendo gufata intwaro zabo, ndetse yabahamagariye kwica abo mu bwoko bw'Abatutsi. Ni ibyago bikomeye cyane rero birimo kwigaragaza muri Congo. Abadepite, abategetsi bakomeye bakomeje gukwirakwiza imvugo z'urwango, aho barimo guhamagarira abazarendo kwica Abatutsi bo muri Congo. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi ndetse no mu gace ka Itombwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kugerageza gusubiza inyuma abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC. Imirwano iracyakomeye cyane kugeza muri kano kanya turimo turavugana. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko M23 yabigiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Abanyamerika ndetse n'Ababirigi bagiye kohereza abasirikare muri Congo. Ndasubiramwo, hari amakuru yamaze kumenyekana yemeza yuko Abanyamerika bagiye kohereza abasirikare muri Congo kuza kwiga urugamba ndetse no kuraba uko imirwano irimo kugenda muri Congo. Ngo ni ibintu bigomba kubanziriza abasirikare benshi ba Amerika bazaza muri Congo gucungera ibice bavuga yuko bazacukuramo amabuye y'agaciro, ndetse ibice by'ubuseruko bwa Congo Abanyamerika bakaba baremereye Tshisekedi yuko bagomba kubicungeramo umutekano. Ni muri diro ikomeye cyane Abanyamerika barimo kugirana na Tshisekedi, aho Abanyamerika bijeje umutekano Tshisekedi maze nawe akabegurira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane mu buseruko bwa Congo. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga yuko abasirikare barenga 500 b'Abanyamerika bagiye kugera mu buseruko bwa Congo, ndetse amakuru akemeza yuko baje gutegura ikibuga aho abandi basirikare barenga 5,000 b'Abanyamerika bagomba gusesekara mu buseruko bwa Congo. Ni amakuru arimo gutangazwa n'inda y'ingoma ya Tshisekedi. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Congo bwirukiye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko bwiteguye gutanga imitungo kamere ya Congo bakayiha Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi, ariko nabo ngo bakabakiza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga yuko aricyo cyateye Congo. Abanyamerika nabo basamiye hejuru uyu mugambi wa Tshisekedi wo kubegurira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, maze nabo ngo bakamufasha gutsinda intambara ya M23 ndetse ngo bakamukiza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gushinja ko aricyo kirimo gutobera Congo mu buseruko bwayo. Amakuru avuga yuko abasirikare b'Abanyamerika barimo kwitegura kugera mu buseruko bwa Congo. Bano Banyamerika rero ngo barimo kwitegura gushinga ibirindiro bikomeye cyane muri Congo, ndetse bakaba bashyiraho ibirindiro bihambaye bya gisirikare bizajya bigenzura akarere k'ibiyaga binini. Ibingibi kandi ngo birafasha Abanyamerika kugira influence mu karere k'ibiyaga binini, ndetse bikegurira Abanyamerika ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Abanyamerika barimo kuburira M23 bakagibwira yuko igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Abanyamerika nyuma yuko Tshisekedi abemereye amabuye y'agaciro, ubungubu barakaye cyane ngo bagiye gukora ibishoboka byose birukane M23 mu duce irimo kugenzura. Ni nako kandi Abanyaburayi barongowe n'Ababirigi nabo basizoye barimo gutera hejuru bavuga yuko M23 igomba kuva mu bice yigaruriye. Hari amakuru avuga yuko Ababirigi barimo kohereza intwaro muri Congo, ndetse Ababirigi bakaba barimo kohereza inzobere mu bya gisirikare ngo zijye gufasha FARDC kwiga neza urugamba.
Amakuru akavuga yuko Ababirigi barimo kohereza indege z'intambara ndetse na bimwe mu bikoresho bihambaye bya gisirikare muri Congo. Ni mu rwego rw'imyumvikanire y'Ababirigi ndetse n'ubutegetsi bwa Congo, aho Congo yemereye Ababirigi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse Ububirigi nabwo bukemerera Congo yuko bugiye gukora ibishoboka byose bugasabira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ndetse Ababirigi bakaba bakomeje kuzenguruka irya nino bakomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Ababirigi bagiye muri banki y'isi, Ababirigi bagiye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ababirigi bazengurutse ibihugu bikomeye irya nino, bazengurutse mu muryango w'abibumbye bavuga yuko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano kandi ko u Rwanda rwohereje abasirikare muri Congo. Ibingibi rero Ababirigi barimo kubikora mu bwumvikane bwabo na Congo kugira ngo bakomeze gusahura imitungo kamere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aremeza ko Ababirigi barimo kohereza intwaro muri Congo ndetse ko Ababirigi biteguye gukora ibishoboka byose ngo bakomeze basahure umutungo kamere wa Congo, ari nako kandi bakomeza gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakomeze gushimisha ubutegetsi bwa Kisekedi. Amakuru yose arimo kutugeraho aremeza yuko abazungu bamaze guhagurukira M23. M23 bamaze kuyihagurukira rwose. Abanyamerika, Ababirigi ndetse n'Abanyakanada bose bahagurutse baravuga yuko bagiye kurwanya izi nyeshyamba za General Makenga. Abanyakanada bo bafite umujinya kubera ko M23 yamaze gukora ku mbehe yabo. Bano Banyakanada bafite ibirombe bikomeye cyane bya Alpha Mines. Ni ibirombe bicukurwamo casterite muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Bino birombe rero abarwanyi ba M23 barimo kubisatira ndetse ibikorwa by'ubucukuzi byarahagaze kubera intambara irimo gusatira kariya gace. Abanyakanada bafite umujinya kubera ko M23 yamaze kubika imbehe yabo. Abanyakanada rero ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko izi nyeshyamba zatsindwa ndetse zikavanwa cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare ahari inyungu zikomeye z'Abanyakanada. Abanyamerika nabo barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bashimishe Kisekedi maze begukane ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo. Ni nako bimeze kandi ku Babirigi bakomeje gukirigita Kisekedi bagira ngo bamusetse bakomeze gusahura umutungo wa Congo. M23 rero biragaragara yuko abazungu bayihagurukiye ndetse birimo kwibonekeza yuko bagiye kuyitangizaho intambara ikomeye bagamije kuyirukana mu bice byose yamaze kwigarurira. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Congo bukomeje kuzenguruka irya nino ndetse ubutegetsi bwa Congo bukomeje gusaba ibihugu by'amahanga gufasha FARDC bagatsinda M23. Kisekedi yiyemeje gukora ibishoboka byose, yiyemeje kugurisha umutungo kamere wose wa Congo kugira ngo ibihugu bya rutura bimufashe gutsinda iyi ntambara ndetse bimufashe kwirukana M23 mu duce yamaze kwigarurira. Abarwanyi ba General Makenga nabo baravuga yuko bambariye urugamba ndetse bakavuga yuko badateze gusubira inyuma uko byagenda kose. Colonel Ndikumagenge Pacifique w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe Matekwa. Ndasubiramwo. Colonel Ndikumagenge Pacifique w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe Matekwa n'abarwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara muri Kivu y'Amajyepfo aremeza neza ko Colonel Ndikumagenge Pacifique yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 maze bakamucakira Matekwa. Abasirikare ba Congo ndetse barimo abasirikare b'u Burundi barenga 80 bitabye Imana ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Minembwe.
nk'uko nari nabibabwiye kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 21 imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi bari kumwe n'abasirikare ba FARDC bagabye ibitero mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Abarundi kandi bari kumwe n'abamayimayi na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Itombwe. Amakuru arimo kutugeraho rero muri kano kanya akemeza yuko abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC barimo kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Inyeshyamba zatwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo kubicamo benshi. Abarundi ndetse n'abasirikare ba Congo barenga 80 bamaze kugwa ku rubuga rw'imirwano nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi, amakuru amaze kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko Colonel Ndikumagenge Pacifique w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe Matekwa. Yafatanywe n'abandi basirikare barenga 24 b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru akemeza yuko abandi benshi barenga 130 bakomeretse mu buryo bukomeye. Colonel Ndikumagenge Pacifique niwe yararongoye imirwano muri kariya gace ndetse ni nawe warurongoye abasirikare b'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero aremeza yuko uyu musirikare w'u Burundi yamaze gucakirwa n'inyeshyamba za M23. Ni nyuma yaho mu minsi 3 ishize ubundi musirikare afite ipeta rya Joro yari yacakiriwe mu bice bya teritwari ya Mwenga aho yafashwe n'abarwanyi ba M23. Mu mirwano ikomeye cyane irimo kuba kuri rigenekerezo rya 21 abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'abasirikare ba Congo batanguye mu masaha ya gatondo barimo kugaba ibitero mu mihana y'abanyamurenge. Indege z'intambara za FARDC nazo zamishije urufaya rw'amabombe mu bice bituwemo n'abanyamurenge. Amakuru akemeza yuko abasirikare bari barongowe na Colonel Ndikumagenge Pacifique, abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba FARDC ndetse n'abamayimayi nabo bagabye ibitero bikomeye byahitanye ubuzima bw'abanyamurenge barenga 27 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ubwo abasirikare b'u Burundi bari bakomeje kurwana, amakuru aremeza yuko Colonel Ndikumagenge yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 bari barimo gufatanya na twirwaneho bashaka gusubiza inyuma ibitero by'abasirikare ba Congo n'u Burundi. Amakuru akemeza yuko Colonel Ndikumagenge bamucakiye rwa mikono, bamufashe Matekwa ari muzima. Ubungubu M23 iramufite, yahindutse imfungwa y'intambara y'abarwanyi ba M23. Amakuru akemeza yuko abandi basirikare benshi b'u Burundi, abasirikare ba Congo ndetse n'abamayimayi nabo barimo gusiga agatwe kabo ku rubuga rw'imirwano. Amakuru amaze kumenyekana aremeza yuko abarenga 80 biganjemo abasirikare b'u Burundi basize agatwe kabo muri iyi mirwano yabereye hariya mu gace ka Minembwe. Colonel Ndikumagenge Pacifique w'igisirikare cy'u Burundi abaye ubundi musirikare akomeye cyane w'igihugu cy'u Burundi acakiwe Matekwa n'inyeshyamba za M23. Abarundi bakomeje kwita kuri songoye mu mirwano irimo kubera muri Congo, ndetse amakuru aravuga yuko M23 yarakaye cyane nyuma yaho ubutegetsi bwa Gitega bwanze kubahiriza ibyo bwari bwumvikanye na M23. Mu minsi ishize hari ibiganiro bikomeye byahuje intumwa za General Neva urongoye igihugu cy'u Burundi ndetse baganira n'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Goma. Amakuru akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega bwari bwemeye ko bugomba kuvana abasirikare babwo muri Congo, maze M23 nayo ikemera kurekura abasirikare bakomeye bari barimo General Muzinga ndetse n'abandi bakoloneli batatu bari bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu.
nyuma yaho M23 irekuye General Muzinga ndetse n'abandi basirikare b'abakoloneli, ubutegetsi bwa Gitega bwahise bwisubiraho maze butangira kohereza abandi basirikare benshi muri Congo aho kugira ngo bucyure abari bari mu gace ka Uvira. Bungubu rero ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kohereza abasirikare muri Congo. Biravugwa rero ko M23 birimo kuyirakaza ndetse ko ishobora kwica abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwabihakanye bukavuga yuko nta musirikare yafatiwe ku rugamba. Ibingibi rero ngo bishobora gushyira mu kaga abasirikare b'u Burundi bafatiwe Matekwa muri Congo, kuko M23 ishobora kubica kubera umujinya ndetse n'uburakari barimo guterwa na General Neva. Kugeza ubu rero amakuru arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara mu Minembwe aremeza ko harimo kumvikana amasase menshi nyuma yaho M23 icakiye Colonel Ndikumagenge. Abasirikare ba Congo ndetse n'abarundi bamaze gucika intege, barimo kurwana birukanka cyane basubira inyuma, ndetse biragaragara yuko M23 yabanegekaje. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko barimo gusubira inyuma birukanka, ndetse ngo biragaragara yuko intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho bagiye kwegukana intsinzi muri kariya gace. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko M23 irimo gusatira mu buryo bukomeye cyane ibirombe bya Alpha Mayinizi biherereye muri teritwari ya Warikare. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 harimo kuba urugamba rukomeye cyane, aho Abazarendo na FARDC bagerageje kwitambika M23. Gusa muri kano kanya amakuru arimo kongeraho aremeza yuko intare za Sarambwe zamaze gusatira ibirombe bya Alpha Mayinizi. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba mbere ba General Makenga bamaze gukandagiza ibirenge byabo muri kariya gace, ndetse bikaba birimo kugaragara yuko M23 igiye kwigarurira neza bino birombe bya Alpha Mayinizi. Ni ibirombe bikomeye cyane byo muri Warikare bicukurwamo casterite. Bino birombe bya Alpha Mayinizi bisanzwe bigenzurwa n'Abanyakanada. Ibingibi rero ngo birimo kurakaza mu buryo bukomeye cyane abazungu. M23 irimo kubika imbehe y'abazungu. Ibingibi rero ngo biratuma abazungu bakomeza kurakara ndetse no gufatira ibihano bikomeye zino nyeshyamba za M23 zirimo kubika imbehe y'abazungu muri Congo, aho M23 irimo gucakira ibirombe byari bisanzwe bigenzurwa n'Abanyakanada. Ngo ni igihombo gikomeye cyane rero ku gihugu cya Canada ndetse n'abazungu bari basanzwe basahura umutungo kamere wa Congo. Muri aya makuru yacu turababwira ko intambara ikomeye cyane irimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini. Imirwano irimo kubera muri Congo, hari ubwoba ko intambara yaba igiye kototera akarere k'ibiyaga binini. Ibihugu bya Sadeke byamaramaje biravuga yuko bigiye kohereza abasirikare barenga 30,000 muri Congo. Umugambi wa Kisekedi ndetse na General Evaristo Ndayishimiye wo gutera igihugu cy'u Rwanda nawo barawukomeje. Amakuru aravuga yuko igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Burundi bakomeje gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo guha intwaro zikomeye inyeshyamba za FDLR, ndetse ubutegetsi bwa Congo bukomeje gukora ibishoboka byose ngo za FDLR zigere mu gihugu cy'u Burundi. Hari ba FDLR benshi cyane mu ishyamba ry'ikibira barimo kuronka imyimenyerezo, barimo guhabwa intwaro zikomeye n'ubutegetsi bw'u Burundi hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose rero bikomeje gutera ubwoba mu karere k'ibiyaga binini.
Ayandi makuru kandi aravuga yuko ubutegetsi bwa Congo n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo kwakira intwaro zikomeye cyane zivuye muri Afrika y'Epfo. Barimo kandi kwakira intwaro zivuye muri Tanzania, aho barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ngo bigamije kwibasira abarwanyi ba M23 mu buseruko bwa Congo, ndetse ngo bakaba bafite n'umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yemeza yuko indege z'intambara za Afrika y'Epfo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20 zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Muri i Bujumbura. Indege ebyiri za gisirikare zageze mu Burundi. Amakuru akemeza yuko abandi basirikare ba Afrika y'Epfo barenga 4,000 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, aho barimo kwitegura gutangiza ibitero mu buseruko bwa Congo, ndetse ngo bakaba barimo kwitegura gufasha FDLR guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Izi ndege za Afrika y'Epfo zirimo kwiyongeraho indege za FARDC zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi ba Afrika y'Epfo, abasirikare ba Tanzania ndetse n'Abarundi biravugwa yuko barimo gutegura ibitero bikomeye bizagabwa mu buseruko bwa Congo, ndetse ibi bitero bikaba birimo gutegurirwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 20 indege ebyiri z'intambara z'igisirikare cya Afrika y'Epfo ku isaha y'isa 12:20 ku mugoroba aribwo zari zigeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Muri i Bujumbura. Izi ndege ngo zageze i Bujumbura zihasanga abandi basirikare barenga 4,000 ba Afrika y'Epfo bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Bariyongeraho kandi abasirikare ba FARDC nabo bari mu Burundi, bakiyongeraho abasirikare batavugwa umubare bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Tanzania. SADC kandi nayo ikaba yemeza yuko irimo gutegura abasirikare barenga 30,000 bo kuza kurwana mu buseruko bwa Congo. Ibi byose rero bikerekana yuko ivumbi ryaba rigiye gutumuka mu buseruko bwa Congo, ndetse ko hari irindi tsinda ry'abakomando kabuhariwe barimo kwitegura kwinjira muri Congo gufasha FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko SADC irimo gukora ibishoboka byose ngo ivane abasirikare bayo mu mujyi wa Goma. Niba abasirikare bagotewe muri Goma ubwo M23 yacakiraga uyu mujyi. SADC rero iravuga yuko nimara kuvana abasirikare bayo mu mujyi wa Goma nta kabuza izatangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwigarurira umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. SADC irimo gutegura abasirikare barenga 30,000 kandi ibikorwa byose byo gutegura uru rugamba birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi. Burundi burimo gukorana na SADC ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gutegura ibitero bikomeye bizibasira umujyi wa Goma na Bukavu. Ni ibitero kandi bivugwa yuko bizagamburuza M23 bikayirukana mu duce twose yamaze kwigarurira. Abihweza ivya politike barabona yuko umuriro ugiye kwaka mu karere k'ibiyaga binini. Tshisekedi akomeje imigambi yiwe yo gukemura ibibazo akoresheje inzira y'intambara. Ni mu gihe mu minsi ishize ibihugu by'amakungu byakomeje gusaba Congo ko yajya mu biganiro n'abarwanyi ba M23, ndetse Perezida Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Perezida Kagame. Ni ibiganiro byabereye i Doha muri Katari. Nyuma ya bino biganiro ubutegetsi bwa Katari bwatangaje yuko hagiye kujyaho agahenge hagati y'impande zirimo kurwana, ariko Tshisekedi wewe yahise atangaza yuko ibibazo byose azabikemura mu buryo bw'intambara. Ndetse ubwo Tshisekedi yavaga muri Katari, ibitero by'indege za FARDC byibasiye abarwanyi ba M23 mu buryo bukomeye.
Kugeza n'ubu ngubu kuri iri genekerezo rya 21 indege z'intambara za FARDC zirimo kumesha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Itombwe mu bice bikomeye cyane bya teritwari ya Fizi, cyane cyane mu Minembwe niho indege zirimo kumesha urufaya rw'amabombe. Abasirikare b'u Burundi, abamayimayi ndetse na FARDC nabo bagabye ibitero byo ku butaka aho barimo kwivugana abasivile benshi. Amakuru akavuga yuko urugamba rwambikanye hariya Iminembwe ndetse abarundi FARDC n'abamayimayi bakaba barimo kwica abanyagihugu ku mugaragaro ku manywa y'ihangu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ibintu bigiye kudogera mu buseruko bwa Congo, ndetse hakaba hari ubwoba ko iyi ntambara irimo kubera muri Congo yakototera akarere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Congo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gutanga intwaro zikomeye mu nyeshyamba za FDLR, ndetse Kisekedi ku munsi w'ejo no mu minsi yabanje yemeje yuko FDLR ngo ari abantu barimo kwirwanaho, akavuga yuko ari impirimbanyi zirimo guharanira uburenganzira bwazo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. FDLR ubusanzwe ni umutwe w'iterabwoba ndetse n'umutwe urimo abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Kisekedi wewe akomeje gutagatifuza FDLR. Ubwo yaganiraga n'ibimenyesha amakuru, Kisekedi yavuze yuko FDLR ari inyeshyamba ziharanira uburenganzira bwazo, ndetse avuga yuko zidahangayikishije umutekano w'u Rwanda. Mu kugerageza kuzitagatifuza, Kisekedi yavuze yuko rwose ngo ari inyeshyamba zitarenze 700 ndetse ko ngo ari impirimbanyi z'uburenganzira bwazo. Iki ni ikintu gikomeye cyane cyerekana ko Kisekedi arimo gufasha bano baterabwoba ba FDLR, ndetse ibyo Kisekedi yatangaje bigaragaza yuko arimo kuburanira FDLR birerekana neza umugambi wa Kisekedi na General Evariste Ndayishimiye wuko barimo gufasha zino FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ishyano rikomeye kuba Kisekedi yarafashe FDLR, abantu barimo abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, akavuga yuko ari impirimbanyi z'uburenganzira, ndetse akavuga yuko ari abantu badateje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, ndetse akavuga yuko ngo ari bake cyane batarenze 700. Birerekana umugambi wa Kisekedi wo kubashyigikira hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho muri iyi minsi arerekana ko igihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo bahagurutse bagashega ndetse bagasaba u Burundi gufasha FARDC na FDLR. Ubutegetsi bw'Ububirigi bwashyushye cyane muri iyi ntambara irimo kubera muri Congo. Afurika y'Epfo nayo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abasirikare ba Congo babe batsinda urugamba. Amakuru akavuga yuko Ububirigi, Afurika y'Epfo, Congo ndetse n'u Burundi ngo barimo gutegura intambara ikomeye cyane izaturuka mu Burundi maze ikibasira ubuseruko bwa Congo, bagacana umuriro kuri zino nyeshyamba za M23. Gusa amakuru akavuga yuko Ababirigi, Abarundi ndetse na Congo bose bamaze guhuza imbaraga zabo mu gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akavuga yuko FDLR ziri mu Burundi zirimo guhabwa intwaro zikomeye, ndetse ko Kisekedi na General Neva rwose ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe yuko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero birimo guhangayikisha cyane mu karere k'ibiyaga binini. Abigweza ibya politike bakabona ko inyifato ya Kisekedi yabirimo gukwegera akarere k'ibiyaga binini intambara ikomeye cyane. Indege z'intambara za Afurika y'Epfo zikomeje kugera i Burundi. Abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo nabo barimo kugera i Bujumbura. Indege z'intambara za Congo zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bikagaragaza neza imigambi ya Kisekedi na General Evariste Ndayishimiye ko barimo gutegura ibitero bizava mu Burundi bikarasa mu bice birimo kugenzurwa na M23, ndetse
bikavugwa yuko ngo bazanatangiza intambara igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Imirwano ikomeye cyane irimo guhuza M23 n'abasirikare b'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Abarundi bari kumwe na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace k'Abanyamurenge. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 21 abasirikare b'u Burundi benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye barimo gukorana n'abamayimayi ndetse n'abasirikare ba FARDC mu kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Itombwe. Imirwano kandi irimo kubera muri teritwari ya Fizi mu bice by'Abanyamurenge. Mu Minembwe imirwano irakomeye cyane kuko FARDC n'Abarundi bagabye ibitero bigamije kwivugana Abanyamurenge. Inyeshyamba zatwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 nabo bagerageje gutabara, ariko urugamba ruracyakomeye kugeza magingo n'ubu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi ndetse na FARDC barimo gutwika imihana y'abanyagihugu, barimo gushimuta inka z'abaturage. Dore nk'ubu ngubu uyu munsi ku igenekerezo rya 21 amakuru tumaze kumenya nuko abanyagihugu barenga 19 bamaze kwicwa mu gace ka Minembwe bishwe n'abasirikare b'u Burundi. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye. Koloneli Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Koloneli Reveriyano Ndikuriyo ari ku musego. Amakuru aremeza yuko ari mu bitaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biravugwa yuko ashobora kongera kurungikwa i Dubai nyuma y'aho uburwayi bwongeye kumuzahaza. Hari amakuru avuga yuko General Evaristo Ndayishimiye akomeje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwivugana Reveriyano Ndikuriyo. Biravugwa yuko yaba yongeye guhabwa isumu ikomeye cyane, ndetse bikamenyekana yuko bamwe mu bakozi bakora mu biro bya General Neva ngo baba barimo gukora ibishoboka byose ngo bivugane Reveriyano Ndikuriyo. Biravugwa rero ko uyu munsi Reveriyano Ndikuriyo yaba agiye kongera kurungikwa i Dubai, aho yari amaze iminsi arimo kuvurirwa isumu yahawe na General Neva. Iby'aya makuru rero nabyo turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abasirikare b'u Burundi bafashwe Matekwa bari mu bice bya Rucuru, abari muri za Masisi ndetse n'abari muri Kivu y'Amajyepfo bongeye gutakambira ubutegetsi bwa Gitega ngo bwumvikane n'inyeshyamba za M23 babe barekurwa. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega bwangije amasezerano bwari bwagiranye n'abarwanyi ba M23. Hari ibiganiro bikomeye cyane byabereye mu mujyi wa Goma byahuje intumwa za General Neva ndetse n'abarongoye M23. Ni ibiganiro byavugaga yuko M23 igomba kurekura abasirikare b'u Burundi yafashe Matekwa, ndetse igisirikare cy'u Burundi nacyo kigahita kiva muri Congo vuba na bwangu. Nyuma y'aho M23 yarekuye General Muzinga ndetse n'abandi basirikare bafite ipeta rya koloneli, igihugu cy'u Burundi cyahise gitangira kubidobya maze gikomeza kohereza abasirikare b'u Burundi muri Congo. Biravugwa rero ko Abarundi bafatiwe ku rugamba bashobora kwicwa nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Biravugwa yuko M23 yarakaye cyane, ndetse imfungwa z'igihugu cy'u Burundi zafatiwe ku rugamba ngo zishobora kwicwa niba ubutegetsi bwa Gitega ntacyo bukoze ngo butabare bano basirikare bafatiwe ku rugamba. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video maze ufyonde ahanditse subscribe kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido.
nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, ibintu birakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rwambikanye muri teritwari ya Fizi mu bice bya Itombwe. Abasirikare b'u Burundi bafite intwaro zikomeye barimo gufatanya na FARDC n'abamayimayi mu kugaba ibitero ku mihana y'abanyamurenge. Amakuru arimo kutugera ko muri kano kanya aravuga yuko abanyamurenge barenga 19 bishwe. Ni abasivile nyarucari badafite intwaro bishwe n'igisirikare cy'u Burundi, FARDC ndetse n'abamayimayi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko urugamba rwambikanye kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21. Inyeshyamba zatwirwaneho zirimo gukorana na M23 mu kugerageza gutangira ibitero bya FARDC n'abarundi. Ariko amakuru aravuga yuko abasirikare ba Congo n'abarundi ari benshi cyane ku buryo ngo biri bugore izi nyeshyamba zatwirwaneho n'abarwanyi ba M23 kuba basubiza inyuma ibi bitero byabo. Amakuru aravuga yuko barimo gutwika imihana, barimo gushimuta inka z'abanyagihugu, barimo gukubagura abigeme, ndetse ibikorwa bibi cyane nibyo birimo kubera hariya muri teritwari ya Fizi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 21 mu masaha ya gatondo ni ku nshuro ya mbere abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi bari kumwe na FARDC n'abamayimayi batangije ibitero bikomeye cyane muri Minembwe mu bice bya Itombwe ndetse na kenshi cyane muri teritwari ya Fizi. Ni mu mihana ituyemo abanyamurenge. Amakuru aravuga yuko abarundi bahawe itegeko ry'uko bagomba kurwana bakirukana M23 na twirwaneho mu mihana myinshi bamaze kwigarurira. Amakuru kandi akavuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo, barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Amakuru akavuga yuko barimo no gushaka kwigarurira ibirindiro bya gisirikare byakoze bigenzurwa n'abasirikare ba Congo mu Minembwe. Urugamba rero rurakomeye cyane, urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana, bisase biremereye cyane birimo kwitura mu Minembwe. Indege z'intambara za FARDC nazo zabyutse zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4 zose zabyutse zirimo kurasa mu gace ka Minembwe mbere gato yuko abarundi ndetse na FARDC batangiza ibitero byo ku butaka. Abanyagihugu bo muri teritwari ya Fizi baravuga yuko ibirimo kubashikira ari akamaramaza. Ubutegetsi bwa Congo burimo kubakorera ubwicanyi butagira izina, ndetse hari n'abavuga yuko ubutegetsi bwa Congo bwaba burimo gukora jenoside mu Minembwe kuko abanyamurenge barimo kwibasirwa mu buryo bukomeye. Abarundi nabo barimo kugaragara muri buno bwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Abarundi barimo gufatanya na FARDC mu kwica abanyamurenge ndetse no guturira imihana y'abanyagihugu. Kugeza ubu turiko turavugana rero, amakuru arimo kungeraho aravuga yuko urugamba rukomeje kwambikana mu Minembwe. Abanyamurenge bo muri twirwaneho ndetse n'inyeshyamba za M23 bakomeje kwirwanaho bagerageza gusubiza inyuma ibi bitero, ariko amakuru akemeza yuko abarundi na FARDC ari benshi cyane ngo biraza kugorana yuko M23 yabasubiza inyuma. Mu yandi makuru arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba. Ndasubiramwo, Reveriyano Ndikuriyo ari ku musego. Nyuma yaho Reveriyano Ndikuriyo yarakirutse ndetse akaba yaravuye i Dubai kwivuza. Amakuru arimo kungeraho muri kano kanya avuye mu ntwaro ya CNDD FDD aremeza ko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba. Reveriyano Ndikuriyo ari mu bitaro bikomeye i Bujumbura, ndetse amakuru aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo yabagiye kurira indege agasubira kwivuza i Dubai. Hari amakuru arimo kungeraho avuye mu bagumyabanga ba CNDD FDD asigura yuko General Neva akomeje kumuhiga ndetse ko arimo gushaka kumwica. Byongeye kuvugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo yaba yahawe ubundi burozi butaraza.
General Neva ngo yaba yamuhaye ubundi burozi ngo bwaba bwamusanze mu biro byiwe by'umugambwe wa CNDD FDD. Bivugwa yuko ari uburozi yaba yahumetse mu mabaruwa yaba yafunguriye mu biro byiwe. Biravugwa ko intasi zikorana na General Neva arizo zaba zajyanye amabaruwa arimo uburozi mu biro bya Reveriyano Ndikuriyo, maze ngo mu gufungura aya mabaruwa uburozi bukirukira mu myanya y'ubuhumekero bwa Reveriyano Ndikuriyo. Aya ni amakuru amwe n'amwe atangazwa n'abagumyabanga ba CNDD FDD. Andi makuru nayo akavuga yuko uburozi bukomeye bwaba rwose burimo kugenda burungikwa kwa Reveriyano Ndikuriyo, ndetse ko General Neva arimo gushaka kumwica kubera ibombora riri mu mugambwe wa CNDD FDD. Bino bihangange bibiri birimo guhangana mu buryo bukomeye. General Evaristo Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo bakomeje kurebana y'ingwe bapfa umwanya ukomeye cyane wo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko bamwe mu bagumyabanga bakomeye bashyigikiye ko Reveriyano Ndikuriyo ariwe yazahagararira umugambwe wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibingibi rero ngo birimo kumuteranya cyane na General Neva, nawe ashaka kuzakomeza kurongora igihugu cy'u Burundi. General Neva rero ngo arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwica Reveriyano Ndikuriyo akoresheje isumu ritaraza. Biravugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo arembye cyane, ndetse ko indege irimo kwitegura kumuvana i Bujumbura imwerekeza i Dubai aho yari amaze iminsi arimo kwivuza. Biravugwa ko isumu yahawe ari isumu ririmo kwangiza imyanya y'ubuhumekero, ndetse bikavugwa yuko iri sumu risanzwe rikoreshwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri Congo barimo gutabaza. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri Congo bari hagati y'urupfu n'umupfumu. Nyuma yaho ubutegetsi bwa General Neva bwangije amasezerano bwari bwagiranye n'abarwanyi ba M23 yuko abasirikare b'u Burundi bagomba kuva muri Congo, M23 nayo ikarekura abasirikare b'u Burundi. M23 yari yatangiye kurekura bamwe mu basirikare bakomeye barimo General Muzinga ndetse n'abakoloneli bari bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Nyuma yaho rero ubutegetsi bwa Gitega bwangije aya masezerano maze bukomeza kurasa kuri M23, ndetse amakuru akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kohereza abandi basirikare benshi muri Congo. Ubungubu rero M23 nayo yarakaye mu buryo bukomeye. Amakuru aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba bari hagati y'urupfu n'umupfumu, ndetse ngo barimo gutabaza bavuga yuko baba bagiye kwicwa, ngo barimo gufatwa nabi mu buryo bukomeye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi akemeza yuko bano basirikare barimo gutabaza, ndetse ko bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Gitega kumvikana na M23 ikabarekura, ngo nibatumvikana nta kabuza bashobora no gupfira muri Congo. Amakuru yizewe atugeraho yemeza yuko abasirikare barenga 300 b'u Burundi bafatiwe ku rugamba muri Congo. Bano bose ni imfungwa z'intambara z'abarwanyi ba M23. Bano basirikare mu minsi ishize bari batangiye kugira icyizere cyuko bashobora kurekurwa bagasubira mu Burundi, ariko ubutegetsi bwa Gitega bwarabyangije byose, kuko ibyo bari bumvikanye na M23 ubutegetsi bwa Gitega bwabirenzeho maze bukomeza kurasa kuri zino nyeshyamba muri Congo, ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bukomeza no kohereza abasirikare muri Congo. Ibingibi rero ngo nagasomborotso gakomeye cyane karimo gukorwa n'ubutegetsi bwa Gitega, ngo ni ibintu rero birimo gukwegera bano basirikare b'u Burundi bafatiwe muri Congo, kuko amakuru aravuga yuko baba bagiye kwicwa, ndetse ko barimo gufatwa nabi cyane nk'uko amwe mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza.